forward to the class 3. I would like to call Janina Kumar for securing highest GPA. Please come on the stage. Janina Kumar. Congratulations, Janina. Similarly, I would like to call Rebecca Gurung on the stage. Rebecca Gurung, please come on the stage. Similarly, I would like to call Rahul Thakur from class 3 on the stage, please. I would like to call Rahul Thakur. Rahul Thakur, please come on the stage. Again, I would like to call Purput Induk Tamang on the stage. Please come on the stage with your parents. Purput Induk Tamang. यसै गरी म सुशान्त खड्कालाई पनि मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। क्लास 3 बाट सुशान्त खड्का। Okay, let's move forward to class 4. I would like to call Drishya Regmi on the stage. Drishya Regmi. यसै गरी म सक्षम सपकोटालाई पनि मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सक्षम सापकोटा फ्रम क्लास 4। यसै गरी म अरज लामिछानेलाई पनि मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। अरज लामिछाने, प्लिज कम अन द स्टेज। यसै गरी श्रेया खकुरेलाई पनि म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। श्रेया खकुरे। यसै गरी क्रिस नगरकोटीलाई पनि म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न Dear parents, please remain with us for the photo session.